bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngumfeze kuntuthu ngakhumalo bathi ila sibona amakomenti mhlawumbe mbuthi semusha ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu uKhuzani bafethu ukhuluma laphana ngendaba ethinta ingoma ka-stability laphana edla umhlanganise enkundleni zokuxhumana singabala laphana TikTok kanjalo laphana nje ko like endaweni eningi lapho khona ukuthi abantu bayenza ama reaction ngengoma esukudla umhlanganise kule ngoma eka-stability eshasha ethi ama push up abantu abayithanda kakhulu kahle kahle ezimbili kodwa kuyiyona yona engathi hamba phambili ingoma ethi ama push up le ngoma impela engenisile impela abantu abaningi nje ebabuka bayithanda kungekona abantu abathanda umculo kamaskandi uKhuzani ke ufika wabhala phana ekhasini kuFacebook umbhalo othi laphana angithi nababona elabaculi beni benjani njengamanje bayiziba ingoma kaStability benza ngathi abayize kodwa ngoDisemba uzobeza sebala ngayo izimpi zabo basethi hey futhi laba odd level kuzokhumbula ukuthi akukhona ukuqala kuba nengoma engenisayo laphana kubantu nje bonke laphana kodwa ama-artist amaningi anakho ukuthi ayizibe kodwa mangabe futhi sokushaya isikhathi sokuthi kumele kungena ingoma ngoDisemba laphana uzozwa sebekhala kodwa sonke lesikhathi ekade bathula mhlawumbe na engakuthini kwakuphawula ngumbhalo obhalo uKhuzani ukuthi abaculi bayakuziba abafuni ukukuphusha kusanesikhathi kodwa mangabe sokuDisemba sebaqala futhi bathi babanjwe ngophondo mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlangana lapha na comment section sidingide le ndaba ngaza ukuthi bekuzona ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezweni mhlawumbe subscribe nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kuna konke nibe nosuku lumnandi thandana